Ibe byiza kuri mwese mudukurikiranye aho muri mu bice bitandukanye, abari Bujumbura, Kampala, Gitega ndetse n'andi mu bice bigiye bitandukanye, abari Nairobi, abari mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mudukurikirana, abari yo hakurya y'irwo Tamasimbi, namwe kandi ndabasuje bahaye ikaze, ari nako mbifuriza kugubwa neza. None magenga yangaya tariki 29 z'ukwezi kwa 9 cyangwa se Nzeri umwaka w'ibihumbi 2025 rero tukaba twongeye kugaruka muri studio aho tugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa, aho tugiye kuba twareba ibiri kuba aha ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuri Bosco official, niba utarakanda subscribe nuko nyagwazigera cyangwa se urimo uracikanwa, dore ko abandi bamaze kuba babikora kabisa. Reka turushaho kugenda dushyiraho litafani ndetse no musanzu kugukanda subscribe, ariko natwe tugenda turushaho kugenda tukugezaho amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire yuko rero tugiye kwerekeza mu bice bigiye bitandukanye, aho ibitero by'indege bikomeye cyane, ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byakomeje kugenda byibasira imyanya igiye itandukanye rwose, aha ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo igaragaramo abagize itsinda ry'umutwe wa 23. Akaba ari ibintu tugiye kuba twagaruka cyangwa se tugiye kuba twava imuzi ni muzingo wa muntu we, turebe uko bihagaze cyangwa se turebe uko situation imeze aha mu myanya igiye itandukanye. Ntucikwe rero n'akantu na kamwe rwose, kuko ibi ngiye kuba nabitotora, ngiye kuba nabiva imuzi ni muzingo. Ndaza kunyarukira Kivu y'Amajyepfo, ibitero birakomeye. Nyarukire Kivu y'Amajyaruguru, ibitero naho birakomeye. Uyu mutwe wa 23 wagabwe ibitero bikomeye cyane. Ikiraro cya Meti, iki kiraro ibi bitero byakigizeho ingaruka kuko ubutayare cyamaze gushyirwa hasi. Ibi nabyo ndaza kubikubwiraho cyangwa se ngiye kuba nabigarukaho. Ibitero by'indege birakomeje mu bice bigiye bitandukanye, ndetse bamwe mu bagize umutwe wa 23 b'inkingi za mwamba biravuga ko bitarimo bibagendekera neza. Biravuga ko bitarimo kubagendekera neza abenshi muri bo. Ibi bitero bikomeje kuba byabakoramo. Imibare nyinshi y'abarwanya 23 mu bice bya Nzibira biravuga ko yahaburiye ubuzima mu bitero byabibasiriye ku cyumweru, ku munsi w'ejo hashize ndetse no kuwa gatandatu. Ibitero by'indege bitari biboroheye, ariko rero igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirwana mu kirere cyangwa se ishami rishinzwe kurwanira mu kirere bongeye kugaragaza yuko atari agafu k'imvugwa rimwe. Kuri uyu wa mbere amakuru aramutse amenyekana nuko ikiraro cya Meti already cyamaze kubombarirwa rwose n'indege. Ni ikiraro giherereye muri teritwari ya Walikale Kalembe Pinga, ku murongo Kalembe Pinga mu majyaruguru ya Kivu. Iki tayari ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 28 Nzeri 2025 nibwo ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo zateye ibisasu kuri iki kiraro gikomeye muri aka gace. Nkuko amakuru aturuka muri biriya bice abivuga, ni drone ya CH4 izi zabatijwe padiri zaje kujya hariya rwose zibwiriza ubutumwa. Nkuko amakuru aturuka muri kariya gace abitangaza, Fardc yakoze iki gikorwa mu rwego rwo gukumira yuko inyeshyamba za 23 zikomeje guhererekanya intwaro zishobora gukomeza ku mirongo wa Pinga cyangwa se zikaba zagaba ibitero ku mujyi wa Pinga. Kuba iki kiraro cyo ku murongo mu by'ukuri Kalembe Pinga cyamaze kuba cyaraswa, birashyira ihurizo ndetse birakoma mu nkokora cyane abagize itsinda ry'umutwe wa 23, kuko nta yindi nzira bashobora kuba bakoresha usibye kwifashisha inzira y'ikirere. Usibye ko bakwifashisha inzira y'ikirere, naho mu bijyanye n'amadiploma ubu tayari ahangaha ku murongo Kalembe Pinga byamaze kuba byahagarara kuva iki kiraro cya Meti cyamaze gushyirwa hasi. Y'uruzi rwa Kongo ribarizwamo n'umutwe wa 23 byaje gutangaza ko ngo Kinshasa yabikomeje ku masezerano yo guhagarika imirwano. Uyu mutwe urimo uravuga ko ngo wamagana ibikorwa, ndetse ngo wamagana ibikorwa by'ubwibone, ndetse ngo agasuzuguro, ndetse ngo n'ibindi byangiza amasezerano ya Doha. Iyi ni 23 nyuma yo kugira iki? Nyuma yo kuraswaho
baravuga ko rero ngo guverinoma y'Kinshasa irimo irasuzugura abafatanyabikorwa mpuzamahanga mu buryo bw'ibiganiro. Ibi rero bikaba byabaye nyuma y'uko iki kiraro cy'ahangaha cyari kimaze gusenwa, nyamara Kinshasa yo iravuga yuko yashyize hasi iki kiraro mu rwego rwo kumira ko 23 ishobora gukomeza ibitero byayo pinga, mu gihe ibice nka Meti byari bikomeje kugenda bisatirwa n'imirwano hagati ya Wazalendo ndetse n'uyu mutwe wa 23 ubarizwa mu ihuriro ry'uruzi rwa Kongo. Kuri ubu ibi bitero byaje kumvikana muri teritwari ya Walikale, bije bikurikira rero ibindi bitero bimaze iminsi byumvikana mu duce tumwe na tumwe tw'intara y'Kivu y'Amajyepfo. Amakuru avuga ko atari iki kiraro cyonyine cyarashwe gusa, kuko mu misozi ireba Meti muri Kisimba bimwe mu birindiro bya M23 nabyo byakozwemo, bikorwamo n'izi ndege cyangwa se n'ibisasu byaturutse kuri izi ndege. Bivuga ko umubare wa benshi mu bari mu birindo bya 23 bahaburiye ubuzima, ndetse akaba ari n'abajyanwe mu bitaro nyuma yo gukomeretswa ku buryo bukomeye cyane n'ibi bitero. Ibitaro bya Mweso kuri ubu nibyo biri kwakira inkomere nyinshi, ndetse z'abari guturuka kuri iyi mirwano baturuka muri iyi teritwari ya Walikale. Nta munsi ubusa imirwano yakomeje kandi nanone muri teritwari ya Masisi, aho M23 yari hanganye na Wazalendo mu gace bita Ikasopo cyangwa se Kasopo, aho hari kumvikana ikintu bita zanyamugigima, imiripuko, imigundano, intwaro zoroheje ndetse n'iziremereye zose zikaba zagaragaye mu mirwano irimo ivugwa muri ibi bice. Amakuru agahamye neza ko cyangwa se akaba duhamiriza yuko ibitero by'indege biri kuba mu bice bya Kivu y'Amajyepfo muri Nzibira, ndetse n'ibice bya Kivu y'Amajyaruguru mu bice bisatira Meti, mu birindiro bya 23 bikomeje gukoma mu nkokora ku buryo bukomeye cyane umutwe wa 23, ndetse no gutuma benshi muri bamanika amaboko abandi bagahunga mu bagize cyangwa se mu barwanyi b'uyu mutwe. Amakuru aturuka noneho muri teritwari ya Masisi aravuga ko imirwano yatangiye mu masaha mu gitondo cya kare kuri uyu wa mbere tariki 29 Nzeri hagati y'inyeshyamba za 23 ndetse na Wazalendo Kasopo muri teritwari ya Masisi. Nkuko amakuru abitangaza ngo Wazalendo ikaba yagabye ibitero icyarimwe, icyo bita simultaneous attack ku bindiro by'inyeshyamba kuva ku isaha 11 za mu gitondo ku isaha yaho. Amakuru aturuka muri kariya gace muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi avuga yuko ibi bitero bikomatanyije bya Wazalendo byaje kumvikanamo intwaro ziremereye, kandi ndetse amakuru akavuga ko umutwe wa 23 watunguwe n'ibitero wagabwe muri teritwari ya Masisi muri Kasopo bitewe n'ubukana ndetse n'imbaraga byari bifite. Imirwano ngo irakomeje kugeza uyu munsi kuva ku cyumweru, nyuma y'ibyumweru bibiri aka gace ka Kasopo gatuje. Kuri ubu rero kakaba kongeye kugaragaramo imirwano. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano yatangaje ko kuri ubu ngubu inyeshyamba za 23 nabo barimo baragerageza kongera ingabo n'amasasu hano muri ibi bice muri Kasopo kugira ngo bataza kwikangura, bamaze kwirukanwa cyane ku buryo bukomeye aha muri aka gace. Kuri ubu rero imirwano ikaba ikomeje nk'uko urimo uragenda ubyumva mu bice bigiye bitandukanye. Hari ibirindiro rero bigera kuri 2, ibirindiro kabisa 2 byibasiriwe n'ibitero by'indege muri teritwari ya Walikale by'umwihariko. Ahangaha ni by'umwihariko muri Walikale. Bivuga ko ku cyumweru ku munsi w'ejo ibi birindiro rero byaje kuraswaho n'ibitero by'indege za drone, hanyuma umubare mwinshi w'abarwanyi bahasiga ubuzima, abandi barirukanka barahunga, ndetse hagaragaye n'inkomere zitari nkeya. Urumva ko ibitero by'indege byo bikomeje kurushaho kuba byinshi mu myanya imwe n'imwe igiye itandukanye. Ibi rero nibyo byaje guhagurutsa abarwanyi b'umutwe wa M23 bavuga yuko ngo mu by'ukuri batishimiye cyangwa se bahangayikishijwe no kuba Kinshasa yongeye gutangiza ibitero ku bice cyangwa se ku birindiro byabo. Ibi rero ubutegetsi bwa Kinshasa bukaba buvuga ko barimo gukora ibi mu gihe 23 ariyo irimo iragaragaza intambwe yo kuba mu by'ukuri yakwinjira mu rugamba. Ndetse umutwe wa 23 wasohoye itangazo kuri uyu wa 28, ubwo ni ku munsi w'ejo ku cyumweru,
nibwo basohoye rero iri tangazo riri mu rurimi rw'icyongereza ndetse no mu rurimi rw'igifaransa, riterwaho umukono na Lawrence Kanyuka, umuvugizi mu rwego rwa politike w'iri huriro ndetse n'uyu mutwe. Aravuga ati rero twe nk'abarwanya 23 turifuza yuko imiryango mpuzamahanga ndetse n'amahanga ngo bareba ubugizi bwa nabi burimo gukorwa na Kinshasa, bukomeje kugaragara mu kurenga ku masezerano y'agahenge ya Doha, ndetse ngo ibi bikaba biri kugaragara yuko mu by'ukuri bishobora guteza ibibazo bikomeye mu gihe intambwe igera ku mahoro yari imaze iminsi iterwa kuri aya makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibikubiye mu nyandiko rero ya Lawrence Kanyuka yo ku cyumweru tariki 28 Nzeri 2025. Ati rero koalisiyo ya Kinshasa, ibyo nibyo yanditse, ati harimo Fardc, FDLR, Mai Wazalendo, Mercenaries, ubwo yavugaga abacanshuro, ingabo z'u Burundi, FDNB. Ati barimbuye ikiraro cya Mpeti muri teritwari ya Warikare cyangijwe, ariko mu byo yavuze ntabwo yigeze avuga ko bamwe mu basore babo kabisa nabo aje kugenda birushaho kubagendekera nabi. Arimo aravuga ati rero iyi koalisiyo ngirimo irangiza ibikorwa remezo, ndetse akavuga ati barimo batera ibibazo muri community n'ibindi bigiye bitandukanye. Nibyo rero ubuyobozi bwa 23 cyangwa se rw'iro ry'uruzi rwa Kongo bakize mu itangazo bashinja ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse banabushinja kurenga ku masezerano ya Doha yo guhagarika imirwano. Nyamara ibi byose Kinshasa ikavuga ko biri gukorwa mu gihe ahubwo izi nyeshyamba za 23 zari zimaze iminsi zigaragaza yuko ziri kurushaho kwagura ibice zirimo, kugerageza kwagura ibice barimo, ndetse kandi ikindi kintu barimo kugerageza gukora kongera intwaro mu myanya imwe n'imwe. Ibi rero ubutegetsi bwa Kinshasa bukavuga ko budashobora kuba bwabyihanganira. Ariko bashimire mwese mwari mudukurikiranye kugeza kuri uyu munota magingo aya, aho twari turimo tureba uko ibintu bizifashe ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo mu myanya imwe n'imwe yakomeje kugenda yumvikanamo imirwano, ndetse n'yakomeje kugenda yumvikana ibitero bikomeye bya Wazalendo, ibitero bya Fardc byo 23 yavuze. Reka rero mbashimire ubwenge, murakoze cyane, mugire umunsi mwiza ndetse ibe byiza. Hasta la vista.